Kurikiye ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Kinshasa yinjije u Rwanda mu kibazo cy'ibiganiro bidaheza by'abanyekongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko idashyigikiye na gato kwihurira AFC M23 yakwitabira ibiganiro by'abanyekongo. Byatangajwe na Perezida Felix Tshisekedi ivuga ko kubikora byaba ari kwinjiza u Rwanda mu biganiro. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yabajijwe ku busabe bwa bamwe mu banyapolitike n'indi mitwe isaba ko ibiganiro byakwitabirwa n'impande zose zirimo na AFC M23. Uyu mugabo yarabasubije ati, murashaka ko tuzana u Rwanda mu biganiro hagati y'abanyekongo? Yavuze ko ibiganiro byatangajwe na Perezida Tshisekedi bigamije guhuza abanyekongo ku bibazo bireba igihugu imbere, bityo ko AFC M23 idashobora kubyitabira kuko guverinoma ikifata nk'umutwe ukorera inyungu z'u Rwanda aho kuba uruhande rwa politike rw'imbere mu gihugu. Muyaya yongeye gushimangira ko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa RDC gikomeje gufatwa na Kinshasa nk'ubushotoranyi bw'u Rwanda, bityo ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bitagomba kuvangwamo umutwe guverinoma ivuga ko ushyigikiwe na Kigali. Aya magambo rero aje nyuma y'uko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi banyapolitike barimo abo mu ishyaka PALU basabye ko ibiganiro by'igihugu byaba bifunguye ku banyekongo bose, harimo n'abafashe intwaro mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ibibazo bimaze imyaka mu gihugu. Iyi ni inkwaku zikurikiye ibi ni byasohotse mu binyamakuru. RDC ihuriro Sauvons le Congo rya Kabila ryagize ibyo risaba ngo ibiganiro biteganyijwe bizagende neza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriro ritavuga rumwe n'ubutegetsi Sauvons la RDC ryashinzwe n'abarimo uwahoze ari Perezida Joseph Kabila ryagize icyo rivuga ku biganiro hagati y'abanyagihugu mu mushyikirano wateganyijwe kugira ngo baganire ku bibazo by'iwabo indani. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa gatandatu w'icyumweru turi kuvamo, iri huriro ryagaragaje ko rishyigikiye ihame ry'ibiganiro ariko rigira ibintu birindwi risaba kugira ngo bizagende neza. Byongeye kandi iri huriro ntirikozwa kuba Perezida Felix Tshisekedi ariwe wazayobora ibi biganiro. Iri huriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi risaba ko ibiganiro byabera mu kindi gihugu kugira ngo hizerwe umutekano. Nanone kandi iri huriro rinasaba ingamba zo kugabanya umwuka mubi, cyane cyane kurekura imfungwa za politike, gutuma abahunze bataha, gukuraho ibibangamira imitwe ya politiki imwe n'imwe no gusesa umutwe witwara gisirikare w'urubyiruko rw'ishyaka rwa UDPS uzwi nka Force Démocrate. Ihuriro Sauvons kandi rivuga ko ibiganiro biyobowe na Tshisekedi bidashobora kwizerwa kuko ngo perezida ari we nyirabayazana b'ibibazo igihugu kirimo, bityo akaba adashobora kuba umuhuza wizewe. Nubwo iryo huriro rishyigikiye Kabila, hari ibyo risaba kugira ngo ibiganiro bizagende neza. Nta cyizere rero gihari cy'uko bazabitumirwamo, kimwe n'ihuriro rya AFC M23 ryigaruriye ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni inkuru zikurikiye bine byasohotse mu binyamakuru. Iyo nkuru iri kuri bwiza.com. Ndayishimiye nawe yavuze ko aheruka guhura n'umwe mu bayobozi bakuru ba AFC M23. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko aheruka guhura na Freddy Kaniki uri mu bayobozi bakuru ba AFC M23 akaba perezida wa MRDP Twirwaneho. Avuga ko kandi bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano byo mu gace ka Minembwe. Iyi ni inkuru iri kuri bwiza.com. Ushobora guhagarika video ugakomeza ugasoma ibyo baganiriye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Palestine, umutwe wa Hamas wemeye gushyira intwaro hasi. Umutwe wa Hamas wo mu ntara ya Gaza muri Palestine wemeye gahunda yo gushyira intwaro hasi no gusenya ubushobozi bwabo bwa gisirikare muri Gaza. Ni icyemezo gifatwa nk'intambwe ikomeye ishobora gufungura inzira y'amahoro nyuma y'intambara imaze hafi imyaka 3. Hamas ubundi yari imaze imyaka 3 ihanganye na Israel kandi yatangaje ko yemeye umushinga w'amasezerano yayobowe na Donald Trump. Gusa baravuga ko itazashyira intwaro hasi mbere y'uko Israel ikora ingabo zayo muri Gaza. Uyu mushinga w'amahoro uzashyirwa mu bikorwa kandi wanagizwemo uruhare rukomeye na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni inkuru zikurikiye ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Uganda hamuritswe ikibumbano cya Netanyahu. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe muri Uganda hamuritswe ikibumbano cya Jonathan Netanyahu wari uyoboye igitero cy'amateka cya Israel cyo kubohora abantu bari barafashwe bugwate mu 1976. Iki gihugu kikaba cyarayoborwaga n'umugabo bita Perezida Idi Amin. Hanyuma rero uyu Netanyahu ni nawe muvandimwe mukuru wa Benjamin Netanyahu, ubu akaba ari minisitiri w'intebe wa Israel. Iyi ni inkuru zikurikiye ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Reka tubabwire ko nanone hano mu Rwanda amafaranga y'ishuri agiye kwiyongera.
inkuru iri kuri bwiza.com iravuga ko Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yatangaje ko amafaranga y'ishuri n'ubufasha leta igenera amashuri bigiye kongerwa mu rwego rwo guhuza ingengo y'imari y'amashuri n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye na RBA asobanura ko amafaranga ya leta yahaga amashuri aziyongeraho hejuru ya 65% kugira ngo amashuri abashe gukomeza gutanga serivisi. Minisitiri Nsengimana yavuze ko n'umusanzu w'ababyeyi uzahinduka mu byiciro bitandukanye by'amashuri. Ku banyeshuri biga mu mashuri y'incuke n'abanza, ababyeyi basanzwe batanga 975 ku gihembwe. Ubu rero bagiye kujya batanga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ariko bakiga bataha, amafaranga y'ishuri yari 19,500 ku gihembwe, rero azazamuka agere ku 24,000. Ku banyeshuri biga bacumbikirwa ku mashuri iyo bita boarding schools, amafaranga y'ishuri ya 85,000 ubu azongerwa agere ku 110 by'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Nsengimana avuga ko izi mpinduka zigamije gufasha amashuri kubona ubushobozi bujyanye n'ibiciro ku isoko, bityo akabasha gukomeza gutanga uburezi bufite ireme. Yagaragaje kandi ko kongera amafaranga leta igenera amashuri ndetse n'umusanzu w'ababyeyi bizafasha ibigo by'amashuri guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho, serivisi n'ibindi bikenerwa mu gucunga amashuri muri rusange. Iyi ni mwakuze ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Meteo Rwanda yateguje ubushyuhe butigeze bubaho mu gihembwe cya mbere cya Kanama. Iyi nkuru iri kuri bwiza.com iravuga ko ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyateguje ubushyuhe budasanzwe muri iki gice cya mbere cy'ukwezi kwa munani cyangwa se ukwezi kwa Kanama, aho bivuga ko hazumvikana ubushyuhe buruta impuzandengo y'ubusanzwe buboneka muri iki gihe. Soma urebe ukuntu bimeze niba ushaka ibindi bisobanuro, gusa witegure ko ubushyuhe ugiye kuba bwinshi. Iyi ni mwakoze ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Uburusiya bwafatiriye umutungo w'abahamya ba Yehova. Urukiko rwo mu mujyi wa Moscow mu Burusiya rwategetse ko umutungo utimukanwa wari usanzwe ufitwe n'umuryango w'abahamya ba Yehova Jehovah's Witnesses wegurirwa leta y'Uburusiya. Nk'uko urwego rw'inkiko rwa Moscow rwabitangaje ko wa 31 Nyakanga 2026, ngo ni mu cyumweru turi kuvamo, uwo mutungo wari wanditse ku ishami ry'abahamya ba Yehova rikorera muri Sweden ukaba ugiye kwegurirwa leta. Uwo mutungo ugizwe n'inyubako 63 zirimo izo guturamo n'iz'ubucuruzi zifite ubuso burenga metero kare 11,000 ndetse n'ibibanza 60 bifite ubuso bwa hegitari 5.6 biherereye mu bice bitandukanye by'Uburusiya. Icyemezo gikurikiye imyaka myinshi Uburusiya bufata uwo muryango nk'uwabujijwe gukora ibikorwa byawo. Mu wa 2017 urukiko rw'ikirenga rw'Uburusiya rwemeje ko abahamya ba Yehova ari umutwe w'abahezanguni abo bita extremist organization, bityo ko ibikorwa byabo bihagarikwa. Icyakora muri 2022 urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwemeje ko iki cyemezo cy'Uburusiya kinyuranyije n'amategeko arengera uburenganzira bwa muntu. Nubwo bimeze bityo, kuva icyo gihe abahamya ba Yehova benshi bakomeje gukurikiranwa n'inkiko ndetse bamwe bakatirwa igifungo bazira ibyo ubutegetsi bw'Uburusiya bwise ibikorwa by'ubuhezanguni. Iki cyemezo cyo kwambura uwo muryango umutungo kitezweho gukomeza gukurura impaka ku birebana n'ubwisanzure bwo gusenga n'uburenganzira bw'amadini mu Burusiya. Iyi ni mwakuze ukurikiye, ibi byari ibyasohotse mu binyamakuru. Niba uri mwakoze itarakora subscribe, yikora hasi kugira ngo amakuru nk'aya aguhe ishusho y'umunsi akomeze kukugeraho uko bwije n'uko bukeye. Nanone ushobora gutera comment ukatubwira ibyo twanonosora n'ibyo twavugurura. Ikindi kandi, niba ukunda inkuru nk'izi, kora like kugira ngo zikomeze kugera no ku bandi bantu benshi. Mutangire icyumweru neza, muzagire uburumbuke muri iki cyumweru, muzagire ibihe byiza, muzagire ubuzima bwiza, kandi rwose tuzongere guhura ejo tubagezaho n'ubundi shusho y'umunsi binyuze ku byasohotse mu binyamakuru. Ibi bibageraho kuva saa 11 za mu gitondo. Mwirirwe mugire umunsi mwiza, muhahe murongo.